Newsfast Karbi Anglong berta kitanja bangini samika cerong parti aprangsi berta kepipen arjui Puthot Taralang Solong Science Center and Planetarium ahem kikim kirangji aphan Minister Keshav Mahanta CM Tuliram Ronghang Arideng Long Ikesom Bekar Kiron Pekang Kroi Kisung Ke Phodun Arat Along District Congress Committee to Medical College along Kahumri Dam Food poisoning aputhak se jelangangji lapen kichilot abang phophan compensation pinangji pu hamphangasong kehang poisoning alam kia puthak arjulong si CM Tuliram Ronghang Medical College along kicholong bek atomaphan kahumri dam BJP atomrat aphan kichukijun pen phaponsi bikar pen kipia puthak ipia Chelsea pen kapen rem Karbi Anglong Araraphan Kopai Kime Difu Science Center and Planetarium ahem kikim kirangji aphanpura Sika 22.9 Kuti Atangka Project Panong Ponsi Pini Tarlang Solong Science and Technology and Water Resource Minister Kashyap Mahanta Arideng Long Ekesompon Bang Sohut CM Tuliram Ronghang HAD Minister Sum Ronghang Atum Cherabdun Bhabananda Khaklari District Coordinator Kachepahempu Amailong ASTEC Director ACS Kimnai Sangsai Maike Phalam The Ningje Bangswa Mailong MP Horen Singbe HAD Minister Sum Ronghang CM Tuliram Ronghang Atum Pen Chenglok EM MAC Atum Chetongdun Bangswa Building along Gallery Garden Guest House Pen Chenglok Ason Kimesen Awarsai Pangni Pinji Lapen Guwahati Rongsupi Anparte Ladakh Difu Alongsi Warsai Pathemuji Athe Ladakh Inglong Arlok Gelangme Lapen Planetarium Ahormudo Lasi Un An Kimisen Japhan Kaching Thur Asai Dengpon Bom Lopusi Aluhi Atom Ningji Pinrenti Guwahati Khanapara Regional File Center আছে ভাৰত চৰকাৰ সেইটো পৰ্যায়ৰে এইটো সায়েন্স চেণ্টাৰ আৰু প্লেনেটেৰিয়াম ইয়াক আমি সকলো সা সুবিধা যুক্ত কৰিছোঁ আৰু ইনোভেটিভ চেণ্টাৰ হিচাপেও কৰিছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতে ইয়াত অকল চাই যোৱা নহয় কৰিব পাৰে কিবা এটা সৰুতেই ৰিচাৰ্চ কৰাৰ মন এটা তেওঁলোকৰ যাতে থাকে এই ধৰণৰ কাম কাজৰ ব্যৱস্থা থাকিব গতিকে ইয়াক তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আকৰ্ষিত হ'ব বিজ্ঞানৰ সায়েন্স চেণ্টাৰ আৰু প্লেনেটেৰিয়াম উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ অকল সায়েন্স চেণ্টাৰ আৰু প্লেনেটেৰিয়াম নহয় তেখেতে কৈছে সায়েন্স গাৰ্ডেন হ'ব প্ৰকৃতিৰে থাকিব আৰু ইনোভেশ্যন থাকিব আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত থাকিব গতিকে আঁচনিও প্ৰায় 22 কোটিৰ ওপৰত ইয়াত লোৱা হৈছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ News Text Report Newsfast Karbi Anglong Difu Medical College along First Academy of MBBS course Kangpu Amaya along Kachetong Dun Arat Aphan Lanspek along Bikar Pen Kepachodet Bangphari Sira Bangtrok Kep Sose Kaprek Hospital along Sekachelang Pu Alamki Longsi Karbi Anglong District Congress Committee Bitung Atum Medical College along Kisung Kepo Arat Atum Aphan Kachetong Dam Alang litum kaningje tengki bangso Lanspeket Difu Rongso Pi along Bikoksi Guwahati Rongso Pi an Kahe Lopen Kopi Aphansi Kewan Lopusi Arju Lasi bangso puthak inquiry padovek nangji lapen ingsai vek nangji pusi Congress Lamjai Sarpo Dr. Mongbe Rongpi lapen alang liria sanghwa tumpen kehang বেলেগ সোর্সেসৰ পৰা আমি গম পাইছো যে যোনকিটা খোৱা বস্তু একিটা গোটেইখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহা বুলি আমি শুনিব পাইছো একাৰণে প্ৰথম কোৱেশ্চন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰক বিজেপি চৰকাৰক যে গুৱাহাটী যে ইমান দূৰৰ পৰা কিয় আনিবলৈ দৰকাৰ কাৰণ আহোতে মেলুতে বহুত যথেষ্ট সময় ইয়াতে গুচি যায় আৰু ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু বেয়া হোৱা ইয়াত সম্ভাৱনা থাকে য'তখিনি আমাৰ ডিফুত বহুতকেইজন কেটাৰ আছে ইয়াতে লোকেল বিজনেছমেনে এমপ্লয়মেণ্ট পালে হয় বা এটা ইয়াত ডিফুৰ মাজৰে মানুহে ভাল পালে ৰিমেম্বাৰ former Chief Minister Tarun Gogoi, who has great vision in giving this medical college for the people of Karbi Anglong.
We are very thankful to him. এজন আমাৰ কাংবুৰা বে বকলিয়াৰ তেখেত ঢুকাইছে তেখেতৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে কম্পেনচেশ্যন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হ'ব লাগে ছেকেণ্ড কথা যিমানখিনি আমাৰ 141 ইয়াত ডিফুট হস্পিটেলাইজ হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু 10জন বকলিয়াত বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ এইকেইটা যিমানকেইটা এক্সপেঞ্চেছ যদি বাহিৰতো যদি ৰেফাৰ কৰিব লাগে গোটেই নিশ্চয় আৰু এতিয়াও আহি আছে বাঢ়ি গৈ আছে সংখ্যাটো There should be a proper inquiry. It should be taken it very seriously, and also, as they have mentioned, one person has already died, and where we were inside, when we observed things, we got a report that another child has already died. এইকাৰণে যিমানখিনি এক্সপেঞ্চেছ আছে এইখিনি গোটেইখিনি এক্সপেঞ্চেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰাখিব লাগে আৰু তাৰ লগত আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এটা এনকুৱাৰী হ'ব লাগে অতি শীঘ্ৰে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনকুৱাৰী হ'ব লাগে যে কি কাৰণে তেনেকুৱা এটা মেছিভ স্কেলৰ যোনটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট বেচ অফ MBBS ফ্ৰম ডিফু মেডিকেল কলেজ সেইটো তেনেকুৱা এটা বিশাল প্ৰগ্ৰামত তেনেকুৱা কিয় তেনেকুৱা এটা আনফৰ্চুনেট ঘটনা এটা ঘটিছে সেইটো এটা অতি শীঘ্ৰে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনকুৱাৰী হ'ব বিজেপি মিনিষ্টাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজ along MBBS first batch Kangpu Amayalong medical department puset kacheto dun arada tumaphan bikarpen pacho pajunsi paso thurong aputha APHLC atum BJP asorkaraphan pinrem lopusi pini APHLC atum pen herangki amai ke pha alangli tumpen kaningje pon atengke BJP atum choma thake non ke kaita government akam anta BJP party akam si pinchong ponwe lapen alang litum munitum han kapejun akam claim ver kapejun ben si ke party tilo seta ning oyalam lo akam an ki akimi si ke claim pu si ke pulo seta haladak kapejun a an ahan a ok along si bikar si poison si bidun to that Komalo negi bidun ke ilitum putek ketema nilitum lasi APHLC pen nitum condemn lo medical and health department pulo lake munitum ok pran kape meji aphan loksi ke claim nangia tum banglo amot non ke munitum ban pape so thurong ke chogi jun ke lake e overpran ke meji aphan lo setala daksi kape so thu la pen non hospital si bang pharui sira phokep so se amuni tetum non se ke lang nang lo ke thijima ke rengima la pen inut kangbura be po bang e thiat lo lagani tum arjulong lo BJP a sarkar ke RSS dum si ka control alang litum aning ke hang RSS atum aning hang hete BJP a sarkar ke kam claim long le Bikar ki pidet mate food poisoning polong bangke la dake isi Qatar lib bangke arsik jit nengi la penda klar dak pena bangke CBI atuma phan mas ta bangke patar lib nampo isi bangke la pena dun thua bangke la bangso abikar ki pidet mate food poisoning along kumat mat atum si ke claim ke damma la pen ke ron ke bakma ke ban ke ponma lahi hui kato ko ve bangke tarlip pamesi paklar dak nang ko pola bangke la pen non da government atum non la kisoki uni atum phan bikar ke cholong lok mate food poisoning pen ke phop phar atum phan bangke kisi ke lang anam an bangke sarkar atum si lake deng nang po sarkar atum si pa pleng nang po la pen mon atum mendet pen ahem ka chidam thu an phan ta atum si pa pleng nang po sarkar pen si la pen flie bangke la puhelo hala inut kache boy joi posini tum arjudong lo la pen an so se kache boy bangko an ma hala tuma phana bangke compensation bangke sarkar pen bangke ivek nang po food poisoning alam kia puthak CEM tuliram ronghang arjulong si pini dipu medical college along paledam si bikar ke cholong vek se kachilang aradatum along kahumri dam alang likaning jia tengke ake joy pensi selang pon bom lo lapen bang pharoi sira bang flikep rapho ang bong pen bang inkoira nerkep atuma phan ke pame pon si methanga hem chedam long lo lapen bang pharoi sira bang kretroxi atum ke selang pon bom lang bangso packets lunch lake NHM atum CKP pusi CEM tuliram ronghang ningje pon
anparta kaprek hospital along setami silang pon bom loputa ningje bangso puthak ahok pet akang sai kilongji aphan non amat law and order atum inquiry padopon bom lopusi alang lipet ningje pon Health Department and National Health Mission Department Flopra packet lunch dia hoise packet lunch dia pisot সকলোৱে নহয় 145 ব্যক্তিয়ে ইয়াত এই পেকেট লাঞ্চ খাই পেলাই বিশেষকৈ ডায়েৰিয়া হৈছে ডিচেণ্ট্ৰি হৈছে তাৰপিছত ডিফু মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰা হৈ গ'ল আৰু 28 জগলি ডিচাৰ্জ কৰা হৈছে বকুলে হস্পিটেলটো এটা মাইনৰ কেছ আছে তাতে কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰি গোটেইখিনি এতিয়া ডিচাৰ্জ কৰা হ'ব তাতে এজন কেজুৱেলিটি আছে বুলি শুনিছোঁ কামবোৰ ইয়াত নহয় এইটো বকুলীয়া এইটো বেলেগ বেমাৰো আছে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই এইটো খোৱাৰ কাৰণে হৈছে নেকি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি তথ্য পোৱা নাই সেই গোটেইখিনি তথ্য ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত ছাৰ ব্যৱস্থা কি ধৰণৰ ল'ব যিটো খোৱাৰ যিটো ৰিজাল্টটো হৈছে আমি এইটো ইনকুৱাৰী কৰি আছোঁ ইনকুৱাৰী কৰি এতিয়া আমি এইটো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ দিম যিটো কেনেকৈ হৈছে গোটেইখিনি এইটো ইনকুৱাৰী কৰা হ'ব আৰু ইনকুৱাৰী কৰিব যিটো আইনে যিটো সেইটো মানে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো Atumi Medical College along Minister Atum MBBS course kang puamai jotet api ongdung aradatuma phan food poisoning mate lunch pack kapachupen bang pharoi sirap like prapho atum apu apoke sopen sekachelang nang laswang bongpen inut bokulia teteliguri arongomekar kang bura be arta thongke prapho abang aprandam joilo lasi bangso puthak non kachari bom BJP atum ake joypen sechelang nangji lapen Kithi lot abang phuaphan compensation pinangji pusi KSA KAWJF United Karbi Anglong Women Association atom chelang petpen phirang kiamai ke phahut ningje anparta MBBS course kangku abangke mepiklo sita Ladakh phan 80% ke ST Hills mate local atom phan ang hoy pekpon bek nangji puta kehang padopon non prabjin pen la bangso keco hormu paket lansa bangke konat pensi ke wan nong pop mate non kacinya teng belum nagla bangke angtan pensi ke wan pu la sila bangke prabjin pen inkori serak nangji pu bang sini litum sodak pen litum karbilu charle song pen litum ke hang chuneng ripon lo tum la ke titang atum han pusit ame prabjin pen alang atum han compensation pusit ame kiti ponji hana bangke ni litum kachuneng ri pusit ame padopon MBBS la bangso besalom pusit ame ladak STH atom hana bangke 80% bangke reservation padopon bek nangji pu bangse ni litum bangke so dak pe la bangso busita me kachunang ripon padopon lo patumi head jongs tame ni tumta pinangan alam kiripon ki tumar judulong tame reservation alam bang ni tum ajudunong le asi inglong so phan STH tumhan ke ni tumha reservation ave pulote ni tum local tum ladak medical college na bi ke ni tumhan ale beta ji pusini tum sila khapon lo la sila bang so ara reservation ma ke 80% ke SCS phani tumhare reservation na pinangji sidike dam tangs tame medical college long sakuri aphais tame a percent 50% kali 10% tani tumhana pipon pe lason pulote ladak itum Karbi Anglong nang ke bige ni tumhan ale bedaji pusini tum mathadam la si non head dons tame la bang so a best tame ni tum 80% ke ni tumhan Karbi Anglong STH local tumhan tame tumhana piponangji lapen iprang ke bang jilangke nitum la so medical college long ke ajat asai lenang le pustami nitum 80% ke nitum hanang piponang ji pusi nitum demand pon News Text Report Newsfast Karbi Anglong For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you.
Nong 25 Nilip constituency kaparlo Chokihola Moikro arong Pathua Klamalong Karbi Sengkan Kimi Katalon Pen Karcho Karbia Khai Lake Khai Kang Tim Lapen Choklim Binong Lason Si Thang Thangateklo Niphai Isiarni Lake Karbia Khai Atom Ningkan Kimilo Bangsorni Along Tin Ningkan Kimi Katalon Pon Asonsi Chokihola Moikro arong Pathua Klamalong Sitame Karbi Sengkan Kimi Talon Pon Jaimekateng BLCC Chairman Vincent Ronghang Maing Pupon Lapen Ada Porphai Kepen Kachepati Si Thongkilun Kekan Lapen Prekjam Traditional Sport Hei Huisi Chepati Ponlo Kachepati Esek Kangkrung Kang Sayatum Lake Kilun Anathuabang Kilangpon Lake Kelvin Ingti Lapen Nika Tokbipi Kekan Anathu Kilangpon Lake Alex Tokbi Lapen Longbir Singh Tisotum Henlo Kachepati Patang Det Pen Api Arnigangsam Porphai Pho Apor Pen Rat Amai Puthot Padopontu Pini Sengkan Kimi Katalon Amai Along Aluhi Sarpo Maipu KFA Central Committee Avinash Ronghang Chopha Aluhi KSA Barim General Secretary Amlong Ingti Lapen Special Guest Lake KSA General Secretary Thompson Rongpi Atum Henlo Api Mayalong MSc Pobitro Rongpi Ahin Pensi Kachepati Kihayatum Phan Nong Ikapazir Lapen Lutun Ajo Kang Puasai Abang Papleng Ponlo Labang So Sengkan Kimi Katalon Pon Kachepatir Pipon Lake Karbi Student Association Lapen Cherapdun Lake Archim KCS Unit Moikro Atum Henlo Pini Sengkan Kimi Katalon Mesen Pensi Pechun Ponlo Hawarlong Lamlong Karbi Sengkan Kimi Katalon Pon Nang ko athe bang kala loi tum Karbi Khai Same Khai Kang Thil Emethang Culture Emethang Traditional Pula So Khai Kang Thil Dokok Pena Pipas Elitum Culture Bang Khai Jomoson Elitum Ta Ningkan Kimi Ba Ituman Ningkan Kimi Keceng Itum Khai Ridlang Ala So Kipudo Sitame Itum Lada Kachini ni Bang ke Itum Karbi Ningkan Kimi Labang So Katalon Te Ane Tumare Trek to Padate Ena Tuma Trek Padanga Se Kete Bahala Ong Nekali Dai Bhai Trek Ala Beke Lokiluji Ekote Lapani Kiri Tu Kartala Trek to Padate Ena Se Kete Bahala Nekali Bhai Trek Labang So Ningkan Kimi Than Rokpon Lo Nasi Kini Ladak Nili Bahawarlong Moikro Pathua Klamalong Kini Labang So Ningkan Kimi Katalon Pon Ahir Jumi Laben Ladak Ning Kachaparong Pet Suri Amunit Kachatong Du Nasi Volunteers Party Lapani Kiri Tu Nalitum Ladak Tu Nasi Big Party Ameses Nalitum Bahala Jenang Tu Purnate Ningkan Kimi Katalon Komiti Semana Kebiasa Pilar Tariki Semele Modal Kamati Kira Pini Ladak Nalitum Channel Pen Nomor Kiloji Lapeteka Ji Padate Ena Komiti Semua Nilipen Perangke Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong Kheroni Agriculture IBSI Hemalong KSA Hamran District Committee Ahin Pen Kephapon Non Kivangji Thang Niphai Inkoira Troxy Inkoira Nerkep Arni KSA Hamran District Committee Annual Conference Kheroni Along Kepadopon Japhan Tirikam Amai Keseng Pon Bangso Tirikam Amai Mai Phulake Rajan Pator Kongcheng Bang Durgeswar Inti Dihin Rimbang Maipu Vidya Singh Timung Atuma Phan Arpu Pekpon Bangso Tirikam Amai Keseng Pon Pen Apor Kekom Riajok Non Kivangji Phomta Arni Pen Kam Pangcheng Pon Japhan Chisik Pon Bangso Mailong Lokeswar Kathar Ahin Pen Maichari Pon Along Abarim KSA Klembang Sarsing Ingleng Lokeswar Kathar Barim KSA Klembang Sar Ik Rongphar Barim KSA Klembang Rensing Teron Barim KSA Klembang Samson Ingti Barim KSA Klembang Phu Sarsing Ingti Sarsing Bay Sarsing Teron Swadhin Timung Lapen Penang An KSA Abarimatum Chetong Dun Vidya Singh Timung Social Worker Lapen Joyram Kathar Social Worker Keong Dung KSA Klembang Photum Chetong Dun Pen RD Chipidun Renti Kheroni Pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Koini Phai si Pen LP School do anta ingpu HC Lo Thanang Popusi Sorkar Pen Pinkhat Ponlo Seta SSA Samilangso Education Block Angkang Samilangso Rongso PR Lu Kedo Chirilangso LP School Alongke Thanbang Atumke Bangsolam Toyke RD Pipe Lapen Lam Marek Tinte Dedlo Lo Thanbang Atum Loke Thanji Kalisi School Avarenda Anta Dongdam Udwangbe Lo Than Thedat Pen Osomar Atumke Churui Lap Titi Abatai Dopiglo Lake Osomar Akai Kaphalang no Asondo Laana Phita BPEO
hunmili ronghang pike adim an humri damsi sai ke deng pon ke Halloween alamlo methang asai kachedo de det pen dipurong sopi kedo lapen chepareng mevir pen anpara ajat asaita claim clay laso along BPEO setame thedung kacherap dun do pusi mathadam nang koklo local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Rajuti Sopen adim an humri damsi sai ke deng pon ke Halloween alamlo rada phan anta chetong te lapen chingki chethan the ajat le punon non kachari bom BJP sarkar atumke toklang ahin kaching thur mate kang thur aning hang he puki klang daklo lasi sai chiklem kle than bang atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen chelon jot akang sai piponangji pusi usuka paklong kam aru chunbang semterang pen ningje pona berta nang pale lockdown pu data fees tami pena anal fees kolong noran tami luthan bang tum art pu chiklem mo penlang lasi council phan labangso than bang num phan sodak pening sai naing pusi nilihin pen pachini damlo pinya berta lansi pajutlo domi thakme kardong